Sanibonani guys, igama ngiqabelani Mphathela Mazibela eNimbango mhla ka-2 June. Hayi-ke guys, uXolani ufike ngesikhathi-ke ukuhambisa uzethu esibhedlela. Bathe befika khona impela ubesakhala ngeyinhlungu, base bamthumelela-ke kudokotela. Udokotela wam-check i-blood pressure, watholakala ukuthi iyehla ngempela i-blood pressure yakhe, akaphuthunyiswe-ke manje kwi-emergency ward. Bathe befika-ke khona guys, hhayi, wabuza ukuthi kwenzakaleni, washo kuma wakho ukuthi uthe uphuza amaphilisi. Yeyi, kuthe kusanjalo kobe kufika uThumeka benohlathi. Umakazi ethu-ke akafunanga ngisho ukuyizwa indaba yokuba khona kwabo lapha esibhedlela, ubaxishiso kwezinja, wathi abaphume bephele laphaya. Wathi uthi uyazama ukuchaza uThumeka ukuthi nabo bazela ngoba phela umzukulwane wabo lo osesiswini sikazethu, wathi umzukulwane owenze njani? Wena usibize ngama-gold diggers laphaya, kasithole ngithi phumani njengamanje. Uhlathi wathi usakhuluma athi nje wena thula, awuzumkhulumela unkosikazi wakho namhlanje, usitelele kabi lo muntu wesifazane, ngimdingi la, nonke angimdingi la, hambani. Xolani bandla naye wathi uyazama ukusho ukuthi hawu, ehlisani umoya phela, nicabangele uzethulela impilo yakhe laphaya, akumele ngingabe segwebhana. Wathi lalela wena, ngithi silethile la, okay, ngikukweleta malini, ngizokukhokhela imali yakho kapetrol, nawe angikudingi la, hambani. Guys, akupheli-ke lapho. UThumeka benohlathi-ke bagodukile baphinde emuva. Kubonakala nje ukuthi uThumeka uthukuthele uganunu wabo, uthethisa ngisho uyanga engenzanga lutho. Umbuza ukuthi inyama akayikhiphanga ngani efrijini. Hhayi bo, udubela kumaveji waqoba sengathi yeyi, wagenca ngobhushi. Uhlathi uyasho ukuthi lalela, nawe awukhombisanga ukuba nobubele kuzethu, nangendlela oxolise ngayo kuyena nje ayizwakali kahle. Ungalinge nje ublame uma wakhe ngokuthi akutreat-e ngale ndlela akutreat-e ngayo lapha esibhedlela. Hhayi-ke le sibhedlela kumakaXolani benoXolani basalile bona. Wazama kumakaXolani ukumduduza kumakazethu, washo nanokuthi lapha kamabandla lesa sibhedlela siyabathanda. Kuqale kwafika ubavumile, kuthe kusanjalo kwalandela uqhawekazi-ke benolikamva, kuthe kusanjalo kwalandela uyanga. Hhayi, so nje leya mndeni nje lesa sibhedlela, hhayi impela siyawuloke siyawulandela nje khokha wakhona ukuthi bahlezi bengena bephuma khona. Hhayi-ke guys, umakazethu-ke washo ukuthi unkosikazi olungile wena, awufani inhlobo noThumeka, kodwa kwamanje asingakhulumi iy'ndaba ezimbi, asikhulume iy'ndaba ezinhle, silinde sihlale ethembeni. Nangampela-ke guys, ufikile udokotela-ke washo ukuthi uzethu bamnikezile ama-sedatives, uselele manje. Kodwa-ke ezibuhlungu azipheli, kukhona iy'ndaba ey'nkulu eziwesi-ke ey'vele emva kokuthi athathe ama-blood test. Guys, akuvelanga-ke kwanamhlanje ukuthi iziphi lezo y'ndaba ey'nkulu, sesiyothola kusasa ukuthi kahle kahle udokotela uthe menza ama-blood test watholani kuzethu. Umntwana ngabe usaphila noma umntwana-ke ugcine engakwazanga ukuthi aphile emva kokudla lawo amaphilisi awu-3 wonke ngesikhathi esisodwa-ke uzethu. So sizobona konke-ke ngosuku olulandelayo ukuthi-ke iyozala nkomoni. Ayi guys, akupheli-ke lapho. Yeyi, u-Azande uyamhlafuna guys, u-Onga, yeyi uyamhlafuna. So izolo ngiyazi ukuthi bavumelene nokuthi-ke akekho umuntu ozodika kwiphasti yomunye, so nje bazoqhubeka sengathi abakazi baba yizitha. Hhayi, kwaba right sharp. Namhlanje-ke umanenje wavusa indaba yeJozi Powers, washo ukuthi lama client aloke njalo esilahlekela la, usuyenzile iplani njenge-CIO. Kwasho khona ukuthi phela ubhuti bekade sane-stress, umsebenzi nje bengadinga ucabange nanokucabanga. Wamane wathi yabona nje, you are still proving yourself ukuthi awukho competent for this job, so Portia ngisacela nje ukuthi uthathe over. Wathi Portia, hhayi njani kaloku akusimsebenzi wami phela lo, umsebenzi we-CIO. Wathi yes, it was CIO's job, not anymore. Njengamanje ngi-appoint-a wena ukuthi uthathe over. Wena Onga ngisacela umnikeze, umvulele nje ifayili yakho nje nama-email akho nayo yonke link umnikeze uPortia, because she's gonna be taking over. Wena nginikeza 3 days ukuthi yenze lento le and report back to me. Hayibo guys, Azande, yeyi uyamchukuluza omunye umntana. Umane waphelelwa amandla u-Onga, kubonakala ukuthi cha impela sengathi ubhuti uyahluleka manje. Yabo manje mase kuthiwa umuntu ushayiwe, washawa induku zonke zakhe zaphuka, usemane uyazinikela. Hhayi-ke u-Onga-ke loyo guys. To make things worse, uPortia ngathi uyiphele endlebeni. Portia uyathanda naye ukugomba iy'mfihlo zabantu. Esikhundleni sokuthi-ke enze lo msebenzi awuthunyelwe u-Azande ukuthi awenze, uhambile wodika-ke iphasti ka-Onga, efuna ukwazi ukuthi yini le Azande ayaziyo enza ukuthi-ke u-Onga adansele sakhe
ginqi. Uthe nje uyafika uqhawekazi ulanda ifoni yakhe kade ikhohle kwi-charger, uyambuza ukuthi ubhizi ngani ngoba sekuvaliwe la siyahamba sonke. Wathi, you are busy investigating Onga? Wathi, yes, I'm curious. Wena, aren't you curious? Jongapha, izolo ngibavile bethetha beno-Onga, Azande, esho ukuthi, don't dig my past and I won't dig yours. Okuchaza ukuba kungenzeka ukuba Azande wazi imfihlo enkulu ka-Onga, and iyona le ambambe ngayo la emsebenzini. Athi uqhawekazi, okay, it's fine, but let's just let it go. Wathi, no, njani kaloku? Wena umkhathalele utshomi wakho. Zolo lokhu Onga bekade sela, and siyazi sonke ukuba u-Onga kaseli, ukutsho khona ukuthi une-past embi. Thina njengabangani bakhe kumele siyithole leyo past ukuze sibone ukuthi sizomvikela kanjani, sizomnceda kanjani. Usho uqamba amanga uPortia, hhayi ngoba nakhe efuna ukumncenga nje mhlampe amncede or amsize. No, ufuna ukwazi nje imfihlo nje kuphela, because ngathi undaba loya girl uyayithanda iy'ndaba zabantu. Guys, uqhawekazi-ke umane nje wathi, okay fine, I'm in. Hhayi-ke siyabazi-ke la bantu vele umsebenzi wabo uku-investigate abantu. Technology into yabo, bangena kuma-laptops, bangena guys, bagumba. Hey, wangena uqhawekazi, wangena ngisho endaweni e-illegal, kusho kahle kuthiwa kungenwa la, wangena wakhuza uPortia wathi lana kodwa yazi uzobanjwa. Meke wangena la kushiwo kathiwa like access denied. Wathi lalela ngizongena kuma-archives, ngizongena la. Wangena guys uqhawekazi, but uthe mefika khona wathola ukuthi i-information ka-Onga ihambe besinyamalala for 5 years, ebesivumbuka after 5 years-ke. Ebese-ke la sekuvela khona esewumuntu omuhle-ke ofundile oyaphuma phesheya kweyolwandle, but for 5 years ngathi umuntu nje omane wadisappearisha, kanti no, kunezinto ey'fihliwe lo 5 years lo. Hey guys, yay! Sekusuka lapho wathi uqhawekazi, okay fine, now we are stuck, asazi uba songena kanjani apha, kunodongo olublockile. And ushilo uLazarus ukuthi whoever who tries to investigate this issue or this matter uzohlangana nodonga, because benze sure ukuthi bayagqibisisisa. Kanti-ke guys, siyazi kuno-mastermind kulezi zinto ekuthiwa umawethu. Umawethu does not work for iKhosela anymore, usesebenzela iZondo Technologies, but ngenxa yokuthi uthandana noPortia bamane bahamba bemu-approacha. Imagine guys, to be approached by your girlfriend and your ex ngoba befuna information ya ex-colleague wakho u-Onga. Guys, bamngenele qathatha endlini, bafika ne-laptop nayo yonke into, bathi lalela, we need your help. We've been trying to investigate u-Onga and now there is this wall, kunalolu dongo luzivimbile and we need your expertise. Guys, umawethu wabakhuza wathi, guys, no, don't do this to this guy. This guy, like nambona nani ukuthi uyawaphuza, ngenze ukuthi inkinga, but let us not dig into this. Wathi uPortia, let's go, we need to do this. Vele sesingenile lasele sesiqedela nangampela guys. Hayi akhala mabhethini laptop ngapha nangapha, u-laptop kaqhawe uyakhala, okaPortia uyakhala, okamawethu uyakhala. Yilona lo uyabuza, do you find anything? Hayi, not yet, up until umawethu cracked it. Athi, guys, I think I found something. Wonke umuntu oshiya i-laptop yakhe beza kwi-laptop kamawethu. What did you find? Oh, okay, I'm in guys, I'm in. Okay, what did you find? Oh, here it says ukuthi, oh, Onga was a drug addict. Okay, wayedla iziyobisi and then useboshwe 3 times. Okay, and uthathiwe wafakwa mental institution because they believed ukuthi lo mntanyana omncane has a potential and he's worth saving. Okay, so then there it was. Sebeyazi-ke manje Onga ubekade eshaya ama-drugs and ingakho engasafuni ngisho ukuphuza utshwala ngoba akafuni ukuthi abuyele ema-drugsini, and usewumuntu wakawaboshwa for 3 times and bazamile bandle ukuthi bamkhuculule, bamsize, bamthintithe. Ingakho esewu-Onga othanda ukuba ngconywana compared to u-Onga we-past. Guys, siyabuza kumawethu ukuthi what do we do with such an information? Usethi-ke, oh guys, I don't know, kusho uqhawe,
benoPortia. Athi uma wethi, you know what I'm thinking, asimane senze ngathi asazi lutho nje. Now we know ukuthi okay, he was a drug addict, but we know ukuthi uButi tried to clean himself up, he's now doing better. So asingaloke simlandelela simbuza anything. Let's pretend as if we didn't know anything. Even if we do ask about this, uzosibuza ukuthi singene kanjani, sithole kanjani le information, and then we'll be in trouble. Hayi guys, bavumelana ukuthi-ke bazothi nje, keep mum, nobody's gonna cough a word. Kuzoba sengathi nje nothing happened. Kodwa mina ngokwazi kwami, Portia unomlomo kakhulu ya girl. Izophutshuka le ndaba. One way or another, khona uzoyiputshuza, and Portia ngiyamsola. It will be her. Anyway guys, thina siyazi ukuthi abavaze bethole yonke information ngendlela abacabanga ukuthi bona bayithole ngayo. Bathole nje only 30% of what is really hidden. Siyazi ukuthi-ke kukhona okuworse, like uAzande uthole information worse than ukuba i-drug addict. Uthola ukuthi kulokudla kwakhe ama-drugs lo bhuti uze wabulala umuntu, waqede lapho wafihla nanokuthi umbulele lowo muntu. Kuyimanje ubhizi ukukhokhela umndeni wakhe imali every month just ukuthi ageze unembeza. So guys, nje kumabheketwane. Kodwa-ke kuyacaca ukuthi-ke ngampela kuqinisiwe ukuthi akukho kwenzeka ukuba umnyameni ongaveli ekukhanyeni. Ngampela uLazarus beno-onga, they really believed ukuthi lento le asoze yaphuma, but look at it now, kancane kancane it does come out. Igazi lomuntu liyakhuluma njengamanje. Nkosinathi uyayifuna i-revenge, akafuni ukuthi ukuhamba kwakhe emhlabeni kumane kuphelele kanjalo njengethukuthukhu zenja. Ufuna kwazeke manje ukuthi ngampela